Uzanet sangma para jong Dr. Mukul sangma la eno ek All India Trinamool Congress Pdiang Shiti eno kam jongu la Pdiang du ba Charles Pungrop President ka All India Trinamool Congress Meghalaya hak arfratrik urisau arja option Uzanet MLA Borem Garangsa kona la eno ek kam Vice President but eno ek Jinglong khot hak parti ru kumjo tang katokani por hading Jingiehnoh Uzanet de AITC ka All India Congress Committee lengba ka Kyrwoh kala pentep bakla Pdiang ek cinturwa penisok biang Uzanet syaka parti kanik sen jam du Uzanet ke bu Jinggeli lau Dr. Mukul sangma bola phet na Congress ru ula balai Phai biang no ka All India Trinamool Congress kadon sangut ke MLA yang dorbar thawan ke jela kunto bu Dr. Mukul MLA no songsak kum no ngelam kaliang persya uba Charles Pungrop MLA ke Nong Thamai Kamiani di Shira MLA na Ampati Urupa M Marak MLA na Dadengre badu Dr. Mizanur Rahman Kasi MLA na Rajabala constituency. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya